nsi akwakwa ne ma ho PURC wonu makasa kasiemu yede besom yede mbakwa me kromansi apom na chiame akoto ho abakosam ene ho nchechira ekoso no yede ni akwakodi akire abusie bi ka ho ne yede som anwumre yede ya som anwumre na ya bo amalibi abogamene wayene ni amakranche adazoa abusia wa dwenche no nsusu fadom ye wabra wo kan ho ye Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM oko YouTube so ye Sompa TV Ghana wa dwenche no nsusu de bia ho no ma yeguso a ye be kase ende mamo no a ye be yudwama dia mamo ye nhase wabra ye de mo ehase free mampani ho mampani na no de akwa kufuado free SHS waton safrani panyina na opiat na dwenkyere apa kwampa ebefa so na yetumi aye niye ni asakire mu and I'm so ma omai penny powder no ora Benjamin otemafo wakasa so amhwe kwan na de pepa no emwa abatanyina. Conceptual for Ghana. I made this summer my branding or my branding this summer or the two Ghana. Idea, yeah, Kaka, the Piaka say, yeah, I did all the same system. And I'm not the father by no the few such as a bread, but on country, I'll put my hair most true. It's here they are for them. And she say, be a bind by year, I want to be a young show for them, the support to them. Yeah, we are ever ready to the balls. So you know, phobia woman say, 12 years because I buy the Mayan, and not yet a year. So I said, yeah, come. I buy about Faba to be able to steal will be really not buying about 9,000 Ghana cedis a year to be 70 million, and on a car not a buyable. And Tia or she should be anything. The normal can clear off the one of farmers commit now, a had the mouth for me. I don't mind the farm, young she out for those who treat you one amount. And I said, maybe a duty among your phone, you put the face of my face of Munya. And that's yeah, out for the boy because if you come up and see you know what come out here and more photographs now cost to a buy about the farm can 9,000. We are my yet an animal coding now, and I could some for so we are not going to some for so we are not be out some for so and for so I am back to the table to be able to see a book. I can't check out for a young man we appear to and now not done for the name if you are buying shares and say and they are my atosomians about the use to me. And just I buy like I say, I fast a year, a Timamu fast a year, you know, so we are both here to hold by and to me up all that. Not a young from doctor. You someone says, how some lady no correct. Put him say, Ghana, I want to say, Adia a comma, Timamu for no, there be a nipple solitia. Fears take a bay. Nay, you nipple or memo or me up the four or we could take the bracket like a flag. And so the normal or many now, no one died the twin chair. As I just fell off the normal money history. I bring you for the mobile for the normal come on, gentle, or money for the 50 year, or more power per drum or me, but fears take a sea by and what's it can you need? Yeah, concentrate on fears. The BIA my kind of thing. And she say, I buy the ya, and sign on whichever breath remember 40 years. I know the end and the end just here. And no part yet. Yet just and yet, and they are buying a very so far. Benjamin Otemaf. I was a young toss you go so the more Gomasiahon and some of the more call a year colleges of education. I hold a teacher training colleges. I hold on more and the demo call. Now, if you are not some performance, some chef for pens, look at our ranty, the 2 men, such a chef for noir, or more chadi away teacher training colleges. I hold on a cinema case. If we and echo. Woman na HS wo mu ko live ya ne former koma kodio no enwoche 28 days e no mo kwa kodi e wo sa live na wono mo ekoni mo adai a wo mo chese wo mo eye adwuma fi mu nyina ye koba se sa no so a na sesi akwama no a enke nim se bi wo mo basuku be kyan kwada na dia ba bi aba bosome nan bosome be numu a na nkan kwada na kofie na nka teacher fo no so no anya kwa jejeje wo ma home no sa de ne ye twam tintontan enti afi mu no nyina mujina blackboard animu a wo mo kira de no mo ne abam mpanimfo kodi hu nkomo sesen kebe ya enke empem patasika bi enfama wo mo besi ne ya abam mpanimfo man wunum ene nam so men ne wo mo nyina
teacher training colleges a wodo na wa Ghana mema say no eye makoma kwa aduanan sia 46 omo nyina ene omo tiasimu a omo show mu leave na say enam so ma enkwada na omo gentete o teacher training colleges a wodo na babonte chese se koba ni say na mperimfo form wanyem no omre achechefo na nkasa amoma ntwe omo anamontuo no ansensen a ebeku woru pa na Teacher Trainees Association of Ghana womo ekuo no twotwofo pene de ma wonum Smile Musa ene Sompa FM nsɛmtwefo di nkomo. On the 22nd of August 2022, in a release from CTAC, Colleges of Education Teachers Association of Ghana, as a chair for now, we can come from them say, conditions of service be demanded from government, you know. And say, abang no ne stakeholders na omunyan. Aforce omunso say, big jumana toko. Bebe abang no biti omona. Uti anaze unya akwenya ne teacher for no anaze omunpenyu for ni din koma. Omuche mo a release no. Etachi on yoma mienu. Pieces of service aye kan once ni mienu. A free 2017. Aye emrea almost say College of Education free 3 years. Anaze 3 years. Equal 4 years. Ama is institutions na aye degree awarding institutions no. Omoni abang no the Omonza is the conditions of service because they say Omuninaye tertiary. A free 2017 about 2021, abang it to me meets our demand and how fully as with me and the key commitment, how free and I can be also abang. That is one part of the conversation. The second part of the conversation is that they say in the College of Education calendar no assessor abe all year round. So I make me kai and we say in the 2 batches our campus, 2 batches nekoya na another 2 batches SMA. Sana College of Education system is due to infrastructural deficits and colleges no. And the ama teachers no any other workers or more institutions or more year juma all year round. I know the Oko year 1992 Constitution of Ghana anymore. It has been stated there. Say I was a Jumania. You was a mom, I 28 days madu kwajo home for some time. Also about College of Education harmonized conditions of service na as our home. Samson also call Labor Act of 2003 na as our home. And on the in so College of Education Teachers Association of Ghana no. A demand for conditions of service and as some allowances there ebe compensate you for eduma na omaye wa afemu ni nyinemu na no na ebe say the medical kan no maka stakeholders no enyente nemu no on the Monday about your day akwama bi ani nemu ye breaki maybe 1100 weeks and you break your no more na another batch as I count 2 batches na at a time you tell me no more campus so then America say Monday year train you know empenyu for AC tag empenyu for no any aban edinemu for no and even reps from the Ministry of Education could see ma MSA conversation no could see say ombese sia omubio na omahunu baby a omode asem no beto another resolutions omubenya free asem no monti and no na train say the medigan kind currently need the colleges ni mo a omo show mo and as teachers no classrooms a omo che the students na die omo na omo ta o share release ni mo ka say 1st September I was appointed to a Teacher Trainees Association of Ghana, Mochocho for Penny, Smile Musa Yeten, and actually and a conference of a year principals of colleges education. I would also so the Krataba Bontenumre, Chesana Muntonua, a teacher for no mocha the way teacher training colleges. I would on a person Mutuno, or my annual Yajunan. So be jazz school Naguho, Aqua Quatinefie, while Blanc Quadano so good school monomoa, a bio mutizis, Nomnia Diadia, or more animusa checha for no Somba Makia. Oma makediamo ununo enyade ombe show mama motusa na monwe nei omde krataba bontenche se enkomo bi omoni abaye die no omo wenso ombe sa ba classrooms no ma school no ma ba cha de abro ombe to akoso edidi nkomo no Dr. Emmanuel Nyameche one epeni kwanche for the conference of principals of colleges of education ahodo wono ene de sansemi eba bonte de krata we ba bonte a omo ehwani mu se nani kire ya acheche for no mo cha de o teacher training colleges ahodo no a ye ni mo kase wo mu gufie yes wo mu ko leave no ombe sa ba na nyesa emwa ema de chintumpon ewo sa suapon ahodo ni mo yet was so Kajet Yaju Cassium anyway. Yamma ya papa no say Mitano Nadia one pet. So I'm a pedia, Yamva contract in my ECG. Now I'm quite a bit me up wonum. Yen and I him Kajetia, the Aquasun Mitan Sem, Nana Prempe, or say I woman and crata, say woman pet, the uncran credit pepano, on a Sompa, at a change.
obia nim kejetia o haw kese a eda honom fa enyina mu ensem ho kobe emfie mienu ene abosome kakrani a yetu ho anamon aye oyekre atwere nkrata bebre ni nyina ne se oba kejetia ye nyina ye use 1 bulk meter enu nti amade bia ye light bills ne ba nature no edemmenteme ho ase na eba etoso bio dodo na ehu se asisie ewo enkanea ne encheni mu na eno ho na yede nkrata akoma mpanyimfo se ankrankra bia pese ono anya ne meter ewo edwanim na yede nkrata akwa nyina echi no ye dwadifo akandifo nso to Anamonko Electricity Company of Ghana aye no makodi nkomo a omo so aboya no ho ba se mpanyimfo a ehwe edwane so mekira management ne board no e de krata brand omo officially a ECG ebetimi atu Anamon amayen ankrankra meters no ene ye hu se mpanyi management no awpi aye advertisement our Ghanaian Times mu se omo bie tender ama prospective bidders companies edomo bid aba yenso hu se sa process ni nyina no ebe me na che esan se bosu bia light semi kwa na ekosoro ninti ne de adesede atwere krata de bia koma the board chairman ene empanyimfo bia bi to say local government ministry, energy ministry, electricity company of Ghana and regional security council and regional coordinating council say omunyina mrem say yan dia dwadifo na mpa yenim smith and ba say yen ebetua ho kade a ye de ho adesede ato mpanyimfo na nim say omun contact electricity company of Ghana na omumebo meters no ema ankura biara ebio ehu ba ko esa wo ye mu ne se ankura adwumakuo bi ena ebebo enkrat meters na se meter ni bi to ho to chema na se nipa no enye ne dada adwuma no meters no ho na beba be replace e de amayen etosu bio se ECG a omo supply light no omo amayenim di a kire se ebia meters na ankura no be krade aba no se eba so omo ECG omo se omo software na se ebasa na omo ntimi supply power and farm breye enu ebusa se ebasa na private company no ye ho no besa beji sika e de akokra meters so fra ba na abra se ECG na bebo meters na on de bia wo ye nkane ho adwuma no bibia ebesi bia no ECG na be replace meters na mayende a na ye sere se mpanyifo ene ECG fo eni dwuma se be ya nani tine ya ankrankra bia betimi anya ne meter okay tia na de asomdwe aba yen de ECG kra me ate ase se enei omo betimi abebobo meter omo ebe procure meters no ba be installation because yeni omusia ye omo technical men ma yenimde no say in case say the power supply to KGH say e bia high voltage bi ba number say meters be 100 ebomu say ya enam say ECG na abebo meters no na air supply ne power no animan emprempre na obetimi aba be 6 meters ni nyina amamu na say nipa foforo bi na abebo bubo sa meters na ECG dey so no supply ne power una u meter na enye na ntimi an contain ne power eti meter ne sesa no enho asodie na ECG so enu nti ne yem pese sa o haw ni nyina na ye gadi fobre bi bekwa akodura ye bekwa akofam enu nti na say ECG dey a de bibia ne anim say ECG na ya hold them accountable say na udi kan no ora nana prempe Abusia yeguso Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsa no ba bia wo bia na yeguso e de ma wo no wadwenche no nso sia fa bra yen wa bra wo de dom yen wo ye Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ko YouTube a Sompa TV Ghana wadwenche no nso sia wo de fa bra yeguso ye be kase no ma mo no ye be kenkan de amamo abusia yento akase no so na yemfa monko Ghana Statistical Service onu matena ye na afi 2022 ya romu eno matena se asese a tutututu niema ni nyina eye enuane sene esi edi adencheche sene esi edada no hofa ewo mayimo ema Ghana ma de hie enya bito no omo chese abosome miense dikan ewo afi 2022 yimu no nya mienum nie Ghana ma de hie fa de na aduane si yebedie na eho eya kwakwa edine ede amayen na eno ne yekwa oma no so na opani bright mensa wono na okọ Ghana Statistical Service ya we pani kwanche for da national account ya no yene na kwakwa di asemi ho nkomo opani oti enka Sompa FM so ni o ye mo adwemo akwaba
Yeah, Joe. Yagiri sempo mu ye. Boko na moso Eradia dom yesosia ho ye pa na mo sovene mo mfifi mu kakra mo ye ni ebusa ho asem se enti sei no ho asem te se aduane ho asem te se pa mo ye hu first 3 months of the year and na second 3 months no sei baby agina sei no enuane no ye benya bi adidie me da asio se na o kan no ye hwehwemu bi efi January besi August in fact busu mu nsie ni na hwehwemu na doso ba emu ba ko a obroni be ka se food insecurity teacher no enye emfa so much eduane a ebia yedi yeko efie mu no yewo questions 8 a nsemfua nwotwe bi a yebisa Sompa 93.1 say me fa ni say edumbri bi be mfa se bosu mi ni ebia na woni sikenti a na nyama bi enti ema ore ko ye ema afa eduane a mu bedi ho ana edumbri bi a because na sike ni ho nti eduane a ese udi ebe ma wa promoden no wenye bi endi ana udi eduane kakre bi ana the whole day no kura wendidi ana edumbri bi ko amfans wo busue nyina no okomedemo because na bia sike ni ho ana we nti we ne ye keka bo mu a ye hu ne padodo a e wo ga na ha me fan say ye kana say dia food insecure Sompa 93.1 sai wi mu na ye we na efa ho okay enti yewura eye yetwa ye first 3 months na ye the second 3 months no so no akwakogu a ye buka fi ebebusa se enema te sei enuane ne bi wo ho a unse aduane wasam de eboso a na obi ayam sisi no bi wo ho no mu a se koba se bia mekuta sika na mekwa akopa ato de a menye bi ato a ne bo so no ekoyi mpacho nti se na America no se eduane wo ho le ana eduane ni wenme hwehweme ye nya se da nko saa wi ayembisa nkrofo se eduane wo ho ana we yes sisi ano me plan se yedumbre a harvest time ye twitwa ye ndoba ya ye duadua ye nti hwehwemu no yegusu e wo field ye nkrofo na omo ye hwehwemu gusu wo field omo ye edwuma nti ye hwe nim se ye be hu ne third quarter no ebia nsisan kakra bebe ma because hwe penso a ikodu o first quarter no na hwe penso e be di o second eso te kakra I say be first quarter na afi na enye planting season nti e ba second quarter na eso ati nti ye third quarter yi ye hwe se ebia sisi a yebu ye we no ye call back ni ekubisa amanfo se edumbre bi na ebia hu ni sika nti na ore aho ana edumbre bi a wenye aduane ndi kura na ebia nsisan kakra bebe na enu no bi beka ne say moka say bia almost 50% of Ghana population experience food insecurity a Ghana Statistical Service beka ne say enchiremu no say aduane na na bi ni ho sika na na ni mimi bottom ene ma 50% of our population almost experiences ade no mo survey no mo hu sa yeah it's more of perception amount for experience say na American any question ba akope e bisa nsem bebre e bi wo ho a because of ahuchire nti we nya aduane kwendi aduane odi e kura so nya aduane pa obi wo ho a because of sikenti anoni we nti na adwen kura no oni adwen kura to me guys he ate less they be odi fufu to aba because sikenti nti odiki to bi in this for no about 42% of Ghanaians and experiences are situation condition yo obani da say enti going forward no ye call ye ra ye third quarter ni mu no na je say send your first quarter ni siko second quarter siko no na je say ebeba form kakra na meboa that is hope the year hope na ye dream say bia saa time ya harvest we na du ayebu eduane na bia beba form kaka nti eguso yes an hwehwe na ya afinu mu nyina na ye
Until send a second quarter, the end bar from a sort 6%. Or they compare first quarter now. You say you got third quarter in a from Kakra. Na se mo de money die kira region be pa na no mo de no na bia e wosoro na na de na e wo from kakra mo so ve no. Okay, we full security. I think the region na wosoro pa strange the savannah region so hono na wosoro. By any person are making they see how you do harvest time no e bia e be sesa kakra na oba Greater Accra name we are trying to read their name form. Okay. Opening Brightman said that send what that genuine be any so e be sa ba on che da se pa. Yeah, you should that must. Francis Brightman sa woko Ghana Statistical Service on na penim pa or that national account on sensem ne no akwa kodin for komo kakrafa o mon fifi mu a o ma ya fa nuane ho. Electricity Company of Ghana or the abetu just en kania bo amuncham wadi ununso achiri podunum ene September bosumini de dikan wade toso amietua na ochiremu a ne ubeyu sundrodo nti ebetumi amebo na kosoro managing director Samuel Dubik mama ne ntwefo ne kasa odi asemi atu wonum enim asante mantemu dwem trenia oti adwamu di ma United Hairdressers Association Madam Mary Bechi wosi ene uyoba ukoye utia die yagie no for emunchemu adunu etoso na yatutum. Oh, say, yeah, it's a patron. You have to do that and two more. And so you man, I have to separate room. And so I am calling baby engagement to radio. I can't become without him. And your man, I two of my immediate, who said on my musity. Yabuay, who I see between me a boa senka. Kaebe Quasadi, quantity be a wadaruma. And so I feel I should be a ancient. And your man now every year, Jumano. Say, me find a car, bomb, Ben Prensa. The Gina for a quacha, and they say, dear, my agent say, Erica crack, ever come. A Jumano said, it's here. Ya chi a manifold. Say, you're presenting in a more, Chimmy Boama, and my house is here, because so our mining. And to where the young quantity CBR, and the best 5 cities be, I can more say, oh, quite the opposite will be a which me I may come. If you say, yeah, professionals, we didn't be a piano. Yan Basa, Yan said, and I come and I want to anybody who United for. Ya Chini and who said, I was sent by a cobros, I didn't my mechanic sign say. Jumano said, humanity, and all women said a category is Eddie so. Humanity did so, a be a ketua, a be a cassia, a be this so, be this so. And this I may come be a 5 cities, say a be a no BJ, 3 cities that over coordinate be a 8 cities. And you know, the lights, any show, and a year juma. And then, wouldn't light no go to go so every granny parish a dry one a cat it. Would you wouldn't say be I won't over now light it too. Over Bella better what's a belly the Uchiano 3 times. And as I say, Abano, and I also didn't to be go boost your back at tobacco, said the idea who the palmy and century. There be a crop on a yama of beer who said, I was over here Juma as a professional. And at the papa, my personal issue, at the year Juma, I will mind. No, I was in some had the papa be a neighbor egg and in here. You should be in our United in United in Ubawa. I was so only said it, you know, as say Krakosia, I bet me I restore to him back. I'm an come. Madam Mary Betty and yet in come. I was off for Guswa the more easy jeans and Semia Hona, see no more Cassay, Yadamo Echo Yellow Crobonim and Yacrobonin and Potemo, Poemantemo, Manswan sort of hot moment easy for prepaid meter, the Becco, to say, ye, if Zian and Anomaly see a dear and sassy, and Mamma via in Penifona, Modecoya Kusum Budam, the Ayensis Yato no more cross a light, no, or some of the may free bone to, now what they are made free bone to, the other necessary, and then the Muslim prepaid meter say, a babatin to Miro Crobonin and Potamo, and you are saying
na demonstration nyina etuetu omni aposifo de abɔning ɛmɛ bi kra fa wɔn prepre wuwu ɛne adeade a ɛba na kyɛ sɛ duru sɛ ɔsɛ mpanimfoɔ ɛhwɛ na prepaid meters no mɔkɔ akotintim no hɔ no mo asogyafoɔ nyina di akyire ɛmɛ ho mansotwe ɛbaayɛ na ɛnya asɛm ketewa ma ECG etwitwa ɔmo nkaneam sɛ ɔmo so ɔmo mpɛde a na ɛne ɔmo fo ɔmo nkane de akɔ baabi na asia no mo kase ɔpɛne kwankyɛfoɔ da ECG ado sesei ɔpɛne Samuel ɛyɛ Dubik Mahama otum pasa ɛwɔ yilo krobo ne menya krobo mpɔtɛ mo no mo a wɔso wɔkɔ na ɔnoa na ni kotwa wisi ano ne tia santam wɔ ECG ɔmo poll ahodo a egu yilo krobo ne menya krobo ɔkɔhɛ sɛ ne na ho ɔden sitie sɛmbɛka ya ɛmra atwema mentwe ne ba yɛ no ɔmo kotwitwa ɔmo nkane mu no adehye bi hyɛ ase kra twitwa ɔmo post ne bi egu ni adeade a papa ne so ɔkɔ akɔhɛ sɛ ne na ho ɔden sitie transformers ahodo egu yilo krobo ɛne menya krobo nyina soso no wɔkɔ no akɔ akɔhɛ na ho ɔden sɛne ɛno so ɛho asɛm sitie na papa ne kɔduru hɔnom no wɔkyerɛ sɛ ɛmfa wo ne saa manso yi a ɛbae wɔ yilo krɔbɔ ɛne manya krɔbɔfoɔ ɛne ECG foɔ ntam wɔ no ɔmatimi amia ɔmani a ɛma prepaid meters no ɔmatintim bɛɛ 9,000 ɛwɔ mpɔtam wɔ na ɔmbɛkɔ so a so sɛ sogyafoɔ na di akyire bɛtintim a prepaid no wɔn ɛbɛtintim no wɔ hɔ engineers na ɛdi ɔmo yɛ adwuma ne ehia engineers a ɔmo bɛboa ama yɛ installation ntɛm ne yɛ numbers a yɛde bɛyɛ adwuma no na sogyafoɔ no electrical engineers a ɛne ɔmo di yɛ adwuma ti yɛbɛsrɛ sɛ ɛmmerɛ no so a yɛne obiara bɛtena ase abɔ nkɔmmɔ ne ahwɛ sɛ na yɛbɛsoso biribiara no ama yɛakɔ yɛn anim sisi adeɛ bɛtumi aka so mu sɛ nti ase ayɛ adwuma kakra installation no gu so kɔ so nti ɛduru pɛmpɛ so a yɛ nyinaa hwɛ na sɛ biribiara ɛyɛ ɛtɔ n'aka mu a biribiara so bɛto yɛ ne adi nkɔmmɔ ne ama medin di Samuel Dubik Mahama yɛ ECG MD ntumi nkɔkyerɛ commanding officer anaasɛ Ghana Force 24 sɛ adwuma a moba bɛyɛ ama me monhyɛ atare sɛ na monhyɛ atare sɛ wate ase ɔno so wɔ sɛ na ɔyɛ n'adwuma nti saa na ɔno so yɛ n'adwuma sɛ na metumi makyerɛ sɛ na ɔnyɛ w'adwuma no nti n'akwan mu ano yɛma obi anyɛ n'adwuma ɛbɛtumi aka asi so sɛ prepaid meter no yɛbɔ mmɔden atumi install bɛyɛ 9,000 more than 9,000 yɛbɛsa atoa so anɔpa emission staff no obi ani agye na adwuma no so ɛkɔ so saa ɛbɛfa saa akonnwa so ada ahemfo no nyinaa ɛwɔ kuro yi so ɛbɛda ɔmo ase ɔmo ahemfo nyinaa ɔmo nyinaa ɔmo aboa yɛn ɛne nkɔmmɔ bi ɛne sɛ ne yɛde afa yɛde abibi bɛpɛ so a yɛde aduru sisi yɛbɛsrɛ sɛ saa support na ɔmo de ama yɛn na ɔmo nkɔ so ama yɛn saa support na sisi deɛ prepaid adeɛ ne nyinaa yɛagye atum sɛ prepaid na yɛ saa ne yɛbɛkɔ no Ghana national assignment nti yɛbɛtoa so ne yɛ prepaid no saa mɛsrɛ Ghana fie nyinaa ɔmo yisu ɔmo ECG network so yɛnka mɛsa ma menka bi kra ma ne tariff no deɛ ɔmo sɛ ɔyɛ tum deɛ but sɛ na wobɛyisu kanea anasɛ na wobɛyisu electricity ɛna ɛbɛkyerɛ ahia wɔ sɛ wotua nti sɛ wotumi bɔ ho mmɔden na wo conserve energy a nneɛma a woyisu wadum wongya air conditions so ɛneɛ wanhwɛ yɛ kra increment no yɛka de increment no wanhwɛ yɛ kra womfili kra ɛnam sɛ na wobɛyisu electricity no na obill so ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛba Observe where penny quancher for the Electricity Company of Ghana ECG ano Yera Samuel Dubik Mahama nempase tua wadi akwa kubie yilo krobo ne menya krobo ho ena otiemu enkra no ara usema e free job so ba ababo ye bi akonya nkwanhia wobra woso bode ene ahwede na nipa no mote so no ba ko awu ema wono mo eprepra no so ani anya pa na esiesi odwabo so tijansin kotu anim wa yenu abe ma sowa Emmanuel okranchire mu no hello sowa yes I mean abema hello yeah me joso mini abema sowa yes sir jina ye sowa hello sowa hello ya ba mo de sie benya so ahoma no so na de course biada hello sowa mete unkamini aba kasadia na sie hello hello me paso American ai okay kasa sowa
ye bo modin si ebenya ye nua pema no na wa kire emu na bobo ya de nipa kotena so a na kire se ya bo ama se nipa se meti abobo ya lodu body ne ba arede techiman asokwa ma no ne ku no ono so na lodu ba yire na oteso na ehiri ndi ntishi oku no ti ya bre hosem nti abobo ya de afa body ene arede na asaso teso nti yesi ni breki awia pa no na efedi ye abobo ya no a no ai ti ena na hwea pawo no break no fedi so mini aba boy nkomo wai yo mini aba men na was na me ma tiefo nyina kwa ba ma atoye tifi man tem so ti aboso man firimu ena no pe be 11:30 na je say motokia bi a walodu bode ene ahwede a wodi badwa wo dwaboso crude mu essence ne dwaboso jadanti na iro se me ba ne se ofi odi mainstream obi a friend say afelewa anu yekukuma bi a anu so odi mainstream enti ayo mo badwa dwaboso enti wa ba kwa be dwaboso wi na te se junction a obeti na wadi esi dwaboso kuma na iro se me ba ne se ni break our boy break ni timi ebu ye ntino wantimi a negotiate eye junction no ana careful no arunti we na dun say or the by force beti esi kwan ane say wo charm insap ena aketa no pan na say body ni timi edane gu omo a no mo say motokia na chi no I don't say abranti a wedding fisia 18 years amumu ha de wotimi enyankopon de afa ye de nipa mensa no ekopie mu wa tabia ye kodure anyume abo be 3:30 ena che say oba ono nso na body no ye ne de odi badwa ye friend say adua chinewa awadi 48 years ono nso etimi ye nyankopon de sesem ka say obi omu nyina akwese aboso government mortuary afa mienu no nso doctor fo ejino mo so say omu betimi aboa no omatimi age omu nkwa afa body no motokia no nso sesi ameno ka say ni nyina kodi a police fo nsem a say omu kente omu aya na po bi no ho beto omu na che say omatimi aye omu hwehwem nti bi sa me ana me nua ba nsem a eto ye western north aye teshi jaboso emansin mu no so what you 18 years no onna no ka motoki no me pacho da bi di o 18 years no ye moto di o ka motoki no e won faase a woni no na che say efi akura na se a omu nyina ebadwa na pom de te say pacho blabie na pom de na te say mate no aha na pom de ne te say me pacho menti de o kani ye me si mate no ne ho te say soa yo na se soa de ori besia no ho ya bo ama odi esi na body no ne ahwede no se no ye exhibit oh se we exhibit 104.3 eno ne ye de be kasem no 93.1 ti ahwede no o ta no benden Debbie, wono watra military palace. BBC star, and near mano any day. Hey, body any already the police station. When Yanyaso, twas way. Body any already the police station. And also, Yana Munia to the Nipa, body the Okabi say. I read the Okabi say. Emoji and could emoja crow, I read the Tidy you on. I'm saying to us so na yamfamu ko napko nsensem ne mo mampani na nado dan kwaku fodo napko yi wo mo ye 2018 na eba wiye na wo ni tua mu nsem bebrebe che fried rice mu niema na napko fo na kire se wo mate se mampani na nado dan kwaku fodo na band you start ba ene yeso wo mo nko ho no mo nko pedwetire no mo mfa nko biebie nwuma na mo ka che mampani na nado dan kwaku fodo se you start ne de ya de pa
na so so mo ye ne se chinchina napkofo ne nkom e no mo nkoji sika ho emfa nko biebie nnwuma e de you start na ehya se ne se egu e ye befo a omo ka chema mpani na nado dan kwaku for so mo napkofo no nye onum nyina e na betima akwa biebie nnwuma akwa director obi a ono no wakwa je ntete a yama no tumi krata se nurse ni no e ya mom bi eyi paracetamol kaka pempe blood tonic ene wo kwa gina kejeti akwa akoto anase wo ko gina sekre anase ukuada dwum akwa akotone ne ehia yesa mampani na nadu dan kwa kufa na ban ebe anhyehyɛ ya wo matimi anya nnwuma mamra nkyere mbaba wo yaye na wo mususu a wo mu pagetire ede abia nnwuma ama daachi wo ma fa manfo ma manya nnwuma ye no na you start omdo ma kwa kwuram sense ombe ne se chinchina ye de napkofu okugum ye de napkofu okugum nya de beye Dennis Opoku Kateche ye president ya wada sa napkofu ya omakwa ye adwuma bosumi be duni akire ye ntu omuka wo mu kuno ne da no na ocheche mu kakra de kire ye yɛmfa yɛfunyɛ de aduro ɛnkɔnkɔ yɛ tipaeɛ so wode sika ne bɛma mabunu deɛ nanso ne obia na ɔwɔ anisɔde hu sɛ wɔwɔ business mind bi sɛ wode sika ne ma na ɔno so bɛtumi de ayɛ adwuma mɛsɛ ɔba mfasoɔ ɛma yɛbisa aban no sɛ de sika wɔwɔ na ɔde bɛma na ɛne dɛ anaasɛ sika no so bɛba mfasoɔ enti no wennua no bebree wɔnap kɔnim no ɛne nyɛ ho a bebree no deɛ ɔmo ka no sɛ momfa yɛ sika ma yɛi mo deɛ momfa yɛ 10 months ma yɛi na montua yɛka 10 months sika na mode betua yɛ ka you start so sika na mode bɛma yɛ sɛ bi sika bi kyɛ sika bi na mo kyere yɛ kɔm saa beku yɛn na you start no ɛba anya atiasefoɔ ne bɛyɛ enti wo bisa me ahɔ so saa na kyɛ ne nyɛ wo saa entrepreneurship no aban fɔ bosia no ma no deɛ ɔmpɛ no na wayɛ deɛ ɔpa ma no sɛdeɛ bɛyɛ a ɛnkɔnkɔ yɛ asɛm foforɔ Observe where Dennis Opoku Katechie one year president that napko for no a o ma ye adwuma bosumi duni akira ye mo kapre ba no muku one da no nti we you start na ehya no no mo kyese mampani hwe na wo muntu o mo ka no mo nsa mo adwuma nye sense be chinchina se ye do mu kugu you start mu ye to aso ba fo se yakoto eye mpanifo umudi akotene wo MPP amanyoko ni mu na ise drama mfo so ane akaya anom ye de ne finhia no aduo no enam so ma o kasa ho ye nua pema Murphy asare o jumedie no ase Murphy hello ohine na idea na ekoso Medase oyere mama yeti for oni awefo adwumra faculty of law KNUST aha enne yabodwa tada wode ekai yera anase opanyi bi a wodi tintiman amanyosem kwayo afei nana no amamremu nsem ye frɛ no bafo osei akoto na yebetimi dia kai no ne se oye eja edima Minister of Agric, your friend, free akutu osei. Now, openi bafo osei akuta ye kana semino. Otna si infrebebre ye kayesa ye kaisa ye wono afi apim ene enai 1904. Frimu ewata fasa si so enfiem pinyenu ene mienu 2002. Na setine mu no na le juma wo ye kese ye pa ne se oye manyoni anase hotel na nanom so nten otiame edema ahemfo ahodo miensa wasante mantem a ye nana otumfo se prempe no odi otosumienu no tiame edema no eno achi osan be tiame edema ye nana waria otosumienu ansana ye ka akire anasa santeman ewura nana otumfo sei tutu a otosumienu so no obesom no ansana ofri atiasefo asase so ediako na eno etino osa ebombodin ewo eyamanyosem yie pa enam ne saso ana ote LL party a edam so didi so a ema yebenya NPP enu ti yeka founding fathers of NPP a na yeraba for osei akoto odimu tintimai eno ena MPP mpanyifo atenase se owuye no efie eduonu nie yenye bibie na yemfa nkai no na yenkai nya broni beka se legacy nya oye ya ode to ho ema ntirima se ntirima emfa na yenye ehweso for man no yenkai eno ti mpanyifo abuja ema mpanyifo hodo atotoro ana abebiemu ewo KNUST School of Faculty of Law ena yenyina yebepiemu na mpanyifo ba ha no bi etse yera sampai awo ye KM mayor ye wo obi ti se
yana bukari namba a ono so ebegyina mu edema yana afi ye wo bi te se bafo akoto ofei ene ayemfa hodo bebrebe a on bepue mu ewo dwumadi ase na yewura okasa ye emma lectures no ene hello yewura ogyina mu ekasa ye eye yewura oye dean of student affairs faculty of law ewo KNUST na opanyi kasa mu no ode atuja akyere mu fasode a yebenya ede free opanyi a ofrata se fasa so ene ye kai okabibi ekai sisu se papa imodi mo enti yekyere no ede ne koto afiase enam ne nsa so enna adwuma hodo bebrebe wo man kan mu a ebepo na titiru pa eni kwayo nia efa kokon no okanya ka besi se enam sumpo ema wotu for say tutu a otoso mienu ebo papa ya ba so se oye opanya se bi ose no fata se ye ka asante amamra ye boni din empanyimfo edi ensemi tudwa ebra wo dan papa yi nwuma ya tro edi aboni din atoso se ye mfa enkai no na okasa nyina awie no ana odi atudwa se betumi a enka eye kumase airport a enne ya besie no enka ye mfa papa yi edin and so na me enkai dum na emfa nche ne modem mahodo a obebo no my Ghana se eyeokrani se eye amanyoni se eye otiame ana face of philanthropist ana se obi a oboa sayidie ene ne kanko oyene sasembi wo ho a obetini abusa me so bibia ni wode a na ene nia ye dia bedro ni na mawie there be yegusu ewa hanuma mpanyifo enkasa ho ne ekasa questions and answers no eno na adusu a ye nyankita hodie wa na bebu sabi whatever line wa enti kasa mi kopisa ye fio ne mo minya kwanya kasma me pese me busa ne se opanyi modi mo fie bebrebe nyina no edien na ye hweso dia ede ma yen entirima na so minya nya kwanya ide me betu jasa bekasa sakrabo ura mofi asari I was here to talk and so money and from free of Yasari in Sensemi when na informal and Kumasi Metropolitan Assembly, one of my atana ye. Na and you shall move here. Kumasi Metropolitan Assembly impending for yet tears on my yen say, and Quadano Mutirusra, and then Quadano Mujajina Monitensua, among 4 more SS at Diania Dianoa, the Num. Na wo say social welfare mpending for do mo hwagem omone Kumasi Metropolitan Assembly mpending for ene tutu sana mo no mo kwako hu se nkwada ne fa HIV AIDS ade ekode ewu no ebi gugu omo ho sa ade ebi no he wo manya no fokra no yesi tuberculosis ne COVID-19 ya aba besinsen wiemu a ye wo ho mpane a amanfo se yesesesesi nti wo mu ya eno so wonsema kwakwa bibibi yesi nkwada no so no kyese fa o mu jejina monten so a wo mo esresra de no se yare ni gu omo ho se bibibi no na entisia no kyese eba seye no Kumasi Metropolitan Assembly ni social welfare penifo etutu anamon se sa nkwada no wo betimi asasa wonu nyina na nkase bia eye konfonocha ban ya sabia na se bia children's hospital ye sikejeti asoro wono a na nkase so mu nyina akwakuguo na nka doctor for efifro mo sa nkwada ya ye ka omo asemi ebi firi Burkina Faso ebi firi Chad ebi firi Niger mia meyire Aisha ogina waye kase ho a wode ko ayihoi wo mu nyina se yeso mu keka na zenkola esi acho nkete ena AC tuberculosis kwabra 19 yesi nyina ebi gugu mu ho na ye kwa oma no so na ye ne honorable Sampai a ye Kumasi amrado na nke ne na akwakodin nkoma akwakobusa se eba se ye no a omuko hu sa de wi no ede anamo no mutu enkwada no modo omo fa he na omawofo ene omabusuafo agye atum so omode nkwada no ebe mo omo ke mempenimfo no ene social welfare mpenimfo no ema se bia enuro bi kra wo hono mo a omo ede amankwada no ana yehwe se ebenya honorable Sampai na wa homa no so na yene no akwakodi enkomo ewo asemi ho na yakwakodi nkomo kakra ewo asemi ho na yegusu etoato ahoma no se yebenya honorable Sampai wa homa no so na yene no akwakodi enkomo no wonya ma ye no ye home so ha na wadwe nche kakra mode ababa ne yembobo so kakra emfa emamu wa bra ansana no kube tofin semi free fancy ba mi to bi traffic na em se bibi wom
me di trophy na me honyo me menkasa yaw yei me say o me di bibi egu mama me na de hi bi de bia auto ni bia da bi we kubedi no na ya na auto no kubedi ni bia da bi na me say me tra no bi na me say man top papa na mato de mafia ni bi wo yaw ene me ekoso ne so aye ho adwuma enu ma ne so me ha nyina ye wisie kumo sana me hu mu mo pa ho ma bi brawa mo pa ho ma bi mra na ye betimi dia cheche a ye ba cheche na baby akeka ko no eya ye hu ya keka madwen check akran for mamu na nakua mo abo atable kuma central aka Dr. Baumia is coming on news no loud and clear all down suman eye sharp kev hodomo a na nchia enkoma eye mpanimfo ye didi so yi Semba Madridista ye o mami awowo no akofa didi ente de e de ato ho so ye o say good evening no na ohwe live e wo Accra rage ye da se we susu de say what they say Kuza Kwaku Frank you want to say ohwe live e free denchra dominance you denchra dominance and our yen edi free that say Christopher Kaswa or say the good people of Kaswa are grateful to Mampenin and Adu Danko Kufuado. So I'm more ultra modern court complex na Yakupon ya domechna omo hwene nim so ba bibia no dia ma wunum we Christopher Kaswa court wa kwedi ombeko je dia wu say ni obende Kaswa so na hwa asem aba bia enyi ene ebe jemu papa akwese Ghanaian Times page 3 asem no yo ho bia ngeda nyi na na kia mo abatin die makenkan yenko anim John Bosco or say aka Mac Okreku Mante Masli Fantia kwa South ya no makopa MPB abra o ya akra wonyere ho na mutu obi by force do bi akwa akwese ho mo ya say was a registered one cruiser there judge one SMO ono so ne dia wode aba ne say John Bosco eso de no yenko anim Nana Hima Sapon ba fefe hello abusuafo yes dear na ho ye dear so wa feel you miss my feel dodo o say abo ma I miss you pa na Hima miss my feel what ochina munshia nka echino munshia hwan ewo Friday special me Josephine body baby ya ugina memfa good evening no hinini ne ya abo ma Josephine ye so ye checha pa ya mu nso yi o kwesi kokko krum wate kwanim kokika so de ne makenkania Steven Boache or say good afternoon we crowd good evening no adam ho wie bo odi free winiba wa kropon say bia snow to you we bia na snow to ho de ne won fa ne saa or say NDC MPs have seen the good work of Mampenin and Adu Danko for ne Dr. Uzofri Akutu Greek minister into ono na eba for asemudi any obende abono form say asemudi adwenche na kwakwa te se manofo no obia ne de na ye de wa de ne de atale za ko so moa de ne de tintin se kuku ade yi obia one size or say Dr. Okoboy must be commended for innovative ideas or the aba a National Health Insurance Authority one so ne de eno no enko kama di krona wasaso de na de na yo mo de batutu ya Frederick Mystica Sciatica Warrior 21st Clinic was authentic news no a clear na hima sponsor di bi maba so a loud war nimpotemu hono na hima sponsor the girlfriend or hinini hope you are well no ho ye no na ese wa kwadi kupe tofie ya wa ni papa de bia onenim woko ankra obia to akodi ni kube tofine se musie kumonegu a eso no a se John Bosco die makenka enko anim ya da bi mitiri mu aye me da se de mpese mi bo wura ase mi mo wura tiwuram sanete wo fa ke o si new plan station circle one obutu na Yakopon Islam Mampenin na Adu Danko Akufuado pa of a case so de no na akua mo aboate de wi makenka enko anim akua mo ande do so do akua mo a yenko a Edoson Enko Berma Nana Ousu was say good evening. This is Berma Nana Ousu from Adansia Sokwa. Or say Dr. Koto or Bojuma na nesanye yintosu ene bayire busu kroma say ning na ne planting for food and jobs in Shishia what they abana manuane buso enti Dr. Koto ose akopre Berma Nana Ousu so there what they aban na me de menyende me de what the ba mejo so
Them da go. Master Red. Master Red or say or Kaswa aka Hawafa or see the good people of Central Region ahuma me hawa kums in a juma oye and the Republic of Kaswa Leviticus powers Kaswa crowd as a Kaswa for me you we are that some papa if you no so more than a TV any da honti na be yo ye do ma say or say His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo na wose ye bona baso enam ne nhyehyɛ papa binom a wode egu akwam ama ye nkrase ne apapa mu nsensem etutumpane ne adeade a na hema sapon you eno hini ne yi wano no Filippo atimatim wose osre ECG ene Ghana Water Company Limited for say sa tarifo se de no mo so mo de aba no we are not in normal times jebeya One entity so my Judah Foster or say live from Kumasi yeda say Samuels or ten or say Sompa all the way yeda say yanko enim Samuels or ten or say nature say all the way no nature so the yakwa ma fato aso then announcement announce and I said Marco Mafia series no Yakupon Yadoma memene de bia enwumre 8:30 ekusi no nkono etna Sompa TV so eni efepa memenda o say Saturday o na me ka say oso ochina ani yi Sompa nkomo ne girigina manisu yi sound so de eni Saturday memene da de ebeye ibedi nkomo akokra mafia nti alternative no ho 8:30 ekusi 9 Saturday where you see one ventures ne tara one media Sompa FM ne Sompa TV ka ho ene ye de brewo where you see wum akabeneza wum kwakumenu wum konfoko legesusu wum a efe pa 21st clinic a sponsor abeheba clinic a sponsor and extra comfort limited for omode extra comfort foam abadwaso so ma sponsor medima for Heba Center the time to yade ne so ye tutuase de ama so ma so yase ne bi na Odifo Samuel Power Ministries and a counseling center so no waso asene bie enti Nyankopon ya adoma memenda bia oni abusia de we abusia so ho matrase na mahwene kama pa fam ama niema akoye e de ama ne ye ka mo say odonfo ya adomo a eye Nyankopon ya adoma next week ho next week and a Ken hour ye tene say Honorable Kennedy Kwame Akompre kokote abu Japan asin Central Marasibe Gani ena ikubi eche say wabo be medi kwambia so se papa ne di president into ma ba be to time ebre ye hia no kwasem Japan waba be di o my Ghana nim into ma to din say Ken hour Yakopon ya adom a eye Friday bia no mienu kusi no mien Ken na ne beba Ken no abetinam okay no ne dom no ma be kan ho nsem okay so ne ho nsem pa na dwuma wa ye as member of parliament for Asin Central nyina no on be ka ho nsem osom papa o de som Ghana ma de hye emra o man ne kwa onyehiam COVID-19 nyina no on be ba be ka na nwuma wa bie ma mranche de ma ba wa nya ye bie ni nyina on ba be ka ho nsem e wo Ken hour no so ye do no muto na de nyina kire no ano kwese documentary bisa ye be yi amaye yes mbe yiri na we no FM so utie so asa wo hwe so tikene de Kwame Akompre kwa Japan so PRO su gina mu kasa de na eze no ano no PRO no ne de eri ewuni mo na ho observati we Ken hour wasem na ye ka de kire mo nom no mienu kosi no miensa bia Friday no kwasem so mpa ma je atum yes ye da o mase pa so o ma twusu yen yes da wuro ni so be kokama yemfa eyi engi on yemfa nwi yo ene eyi yeto aso fama me yo fatwa so ede to aso mi wura yo na who is who no so be baso who is who no so to fiakwa ene o pe wo mpe e be baso ye na o ma he wo pedufudie o se to fiakwa ene mu senti na chinchina atwa no ne besa yes tofi mom na ekoka ntokwa no so no so minim dia ano unum sa uzo akoka ma ntokwa ebusia ara ustem BSc ye mame eye oba pani adwawra onyamfinhia no ha ene aduonunum na eze mame onyame wo hyira no na enso ba mo wo kokodufo bowura busua mu no mpie ya ebusa se bia ka no wode nsanyu abeto ne so eye ne hyehye no eni
nana kwabena eboa emehame ebusua pani nana kwasi adue wono so kwame fojo oba pani adwo bo ka ho agyanom ene nana ya kwayi a nana ya ka kira wanya ne ba bi ko ye maame oba pani eye akua basen ono so anya ne ba bi ko emofra wo mo ejina mu ene daddy santo oboy siki nana kwaku jomo ono so ka ho bi nana kwasi wiafe madam akua bisiu emanananom eye kwabena mponsa Paul Wusu apia Katie sewa enanankanso a woja adruno ebusua ise yense ye se oba pani adwawra odafom obesi amune ho pe ewo fenso asamankama eye September busumi ni de tosumienu na chese wo chene fie ena yesi amune ho pe na wogro ne ho na animu baye a ne memenda no fenso asamankama efri no nan no na chese memenda no no dampem Ifraham na chi no nan na ye maami dampem wa